Godina 2018. Studentski dom, budim se, 150 dinara u novčaniku, taman za ručak i večeru u menzi. Ali nastaje problem. Nema kafe. Grand Gold 140 dinara. Dilema. Ajde prvo kafu, pa ćemo posle smisliti šta ćemo da jedemo. Ovako se ne može rukovoditi sa svim financijama i zato je ovaj video o tome. Part 9, 30 stvari koje sam naučio u 30 godina, objašnjenih u 30 sekundi. Nauči kako da rukovodiš financijama i kako novac funkcioniše. U današnje vreme sve se svelo na pretplate i mesečna plaćanja, što je dovelo do mnogo više različitih mesečnih troškova, pa je neophodno da se sve to i prati. Stoje razne aplikacije koje pomažu tome, ali nije bitan način. Bitno je pratiti protok svog novca da bi kvalitetnije živeo. Ali po meni to nije dovoljno. Moraš razumjeti osnovne financijske principe, osnove ekonomije i naučiti kako funkcionišu porezi, banke i krediti. I da, nikako nemoj ulaziti u kredit dok ne moraš. Ne treba ti finansijski savjetnik ili računovođa za sve. Možeš sam se izboriti i proračunati mesečne izdatke. A veoma je proračunato da me zapratiš i ispratiš ostatak ovog serijala.